paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay, unay matdaytan a panagigup mo, Inteng. Kas ka lang mabisbisinan. Sorry tungaw. Talaga mabisinan. Tanabanugak ang nagsao-sao iji barangay hall. Apay, nag-meeting kayo? Saan? Aday nornos ko agulaw. Among matuntoy fixer nga asawam. Kapitan a fixer? Fixer manan nga. Fixer para urnos. Para urnos ka na iti naggugulo at tao dito barangay tayaw. Ay, nabanugak ang nagsasa. Nag-aapad ang amin. Sino damanan aya? As usual, Dagijay ang kakabsat. Mare udang, pare askaw, kan pare layaw. Anya? Isuda manan. Kahit anya man tinagaapaan dan ngay. Di bedeng tidagada Jay dalan da. Apay, jay dalan da. Jay dalan ni udang. Kayat na nga isara. Di mo't kayat dagiti kakabsat na. Jay mo't dalan da askaw, kan layaw. Pagin innagawan da. Kuna da adagada. Anya? Kahit anyat imbalakad mo ngay. Anya kamutin ba nang ulit-ulit ang mati isyo? Ha? Nabanugak lang araw din ang nagsao-sao iji barangay hul. Ito, imbestigaran nakmanay. Kat-shortcutem nga ibaga Ay, mabanugak. Ito maminsanin. Nagreklamo iji barangay hul. Umay kanto. Umay kamit agdengag. Ay! Inayadong mat nga idiso tamalukong Dandani man na ibulangan ta sabaw. Kanya mutin. Ay! Nakargrag ka manan itiin na poy. Sayang tiin na poy. Nagngina ti bagas, Inteng. Kanya matikas tuyin. Kasla akla ubing abasit. Siyak tibos dito'y barangay tayo. Hangam dito'y balay. Kasla akmat mulmul lagit. Kasla awan pulos di amambok. Kasano, saysayang mat nga mintiin na poy. Kat nagngina ti bagas. Ala, pidotem dagitain na poy. Sayang. Na. Unay daytan, tadwa nga imam ti agkamkamag. May sala nga imat ti usaraman, Inteng. Kas kala maibusan. Diyak maganin. Papanamon nga'y, di mo kaya ti paisuraw. Maturog ako. Di ka pa'y nagbugaw, Inteng! Good morning, Kapitan. Barbaron sa tapulom ita, Kapitan. Uwan pa. Badute kapitan at talaga. Huwag nga raw. Nakakurbata ka pa itinaggayad. Uwan alangan mat atay basit ti ikurbata. At tindog Daytay dumanon aging ka iti sipar ti pantalaw. Sana tay kasla di lalati ka at tindog na. Ha? Bagay kumutla gagawa. Huwag, Kapitan. Mayat. Kapitan kayo at talaga. Kasla kailan nakangat nga to at tao. Good morning, Kapitan! Good morning, ba't kada kayo amin? Nagngato ti kita dagiti tattao kanyak. Side by side ti mang good morning kanyak. Ang no agawi dak. Ni, apay aya, Kapitan. Jay, para kanyak laday, Jay. Secret ko. Apay aya, iba kamot, Kapitan.
No. Diya kayat nga ibabain ni Banang Dunga. Uray kas-kasano. Dakelak ta ti respeto ken ko ana nga asawa. Ha? Angam kayat kon asinaan. Anya? Ay, ala. Apa yun, Kapitan? Diya kayat ti mabibiyangan. Napunwan akon. Pagbalinin nakmet akasla ubing. Kaslawan amok. Alam mo, kagawad. Puno na ang salop. Ala. Kasta kay man idin. Kaya't yuman tagsina idin, Kapitan. Wun ata na uma-account. Kapitan, Maibus mo ti pasensya ka. ay na. Makauma pa'y katadangdang gandaytan. Basta agsao kayo, sina ti bagbagayaw. Awan laka din ti sabali a solusyon no saan asina, Kapitan. Kahit kunam ata saan asikat yada iti sitwasyon. Ha? Ala, panawanak dito yung tagpanunutak. Ipanunutak ana imbag ti rumbang ramidit. Ay inteng, unay kamutan. Amom akadaldalus ko dito balay. Angam di ka pa'y agpigad, mat. Manag, ada manan mystic count. Kita man, mat. Nakapitpitak ta sapatos mo. Inikat mo kumapay ana imbag ata sapatos mo. Sa kaimunag. Di ka matagpampanunaw. Mystic la ka na yun din. Amin lakitin katrong kamali all the time. Agpanunot kamot ngamin Laklakayan kan. Atiw nakapaytay dua titawin na nga ubeng. Ungat ka lang nga ungat. Nodak iji barangay hall. Siyak tagong ungat ijay. Siyak tibus. No agawin dak. Siyak mati adipan. Nalabos mo tasaom nga adipan. Agpasumit. Nagnatuti kita dagiti ka barangayan ta kanya. Kurang nalagmano da amin kanya kun. Angam no agawin dak. Kaslakmat bambanti. I'm tired na. Kahit, anya ita, inteng. Anyat kayat mo ang mapasamak. Give me space. Ha? Yes, I want space. I like to be alone. Kas ka man lang pampanunot nga niyan. Breaktan Pumanaw ka dito'y balay. Nagturad ka namang papanaw kanyak. Di siyak nga ron ti pumanaw, tagbrektan. Saan ang mabalain? Apay adi mo kayat? Basta manjak. Agasawa ta nga raw. Nagkasarta. Apay kuma nga agsinata. Di agdibusta na. Awan ti divorce ditoy. Ijay la abroad day ta divorce. Agabrod ta nga ron, tagdibusta ijay. Anya? Ay agtal na ka man. Di nakpagbabagtitan. Isa anak nga agang angaw. No kasapulan nga agabrod ta, tapno agdibusta. Di arami din ta. Ipagnatandag iti passport ta, tamapanta iti Amerika. Agdibusta iti abroad. Anya? Tapno makaaramak iti sa balay. Ay ubing ken na pimpintas. Anya ti kunam, intay? Ay awan! Basta agabrod ta, tayo ta ag-divorce iti abroad. Kwaraw! Apa ina na tuyang? Nalabasak mo't itay da kapitan ken mariba ng ije balayda. Kay? Anyat ko kwa inda? Sus, aga papadan samot. Kenangag ko nga aga bruda ka naw. Mapanda ije Amerika. Ha? Mangalada ka no iti pasport da. Anya trabaho da ije abroad ngay. Diyak mo Di na magyo ko man Ang mga numairamanak nga apaun da. Iso ang naglemengak. Ay, awan amok dita, nanatuyang. No aga abroad da. Anya nga iti trabaho da ije abroad. Mapanda nga taagbalama ijay. Diyak amaw. Ay, mariribo ka na ka talaga. Apay nga ta nga aga abroad da. Ilako da nga tan, jay balay da. Unaw, ipadawat da. Diyak nga rod amaw. Unaw, ipaabang da. Diyak amaw. Unaw, isaldada nga ta. Diyak amaw. Anya ka mutan. Awan pa'y ganas mo't amakichismis kan ka, kwaraw. Jak amula ti isong sungbat mo. Imalakan sa akin ni angkel mo kapitan.
Jak amaw. Imala ka nga paisaw at datililingyaw nga agang kaul. Jak amaw. Makapasuron ka! Panawan ka man langan! Imala ka kini uncle mo! Puliyon sa nga agpaiso ti at datililing na! Jak amaw. Dita ka man langan! Awan pay kanas! Jak amaw. Kas jay titiknek. Tapno pumanawan. Jak amaw. Di ka pumanaw. Apay aya alapdan nak. I'm tired kunak ngarudan. Jak kayatin ti maibaon-baon. Kain pagbalinin nakmet akasla ubing abasit. Kasla awan apulos ti amok. Di mo kayat ti paisuro, iso akasta ka. Nasintir ka. Laklakayan ka adi agpampanunot no daduma. Manjakon. Sumapol kan iti asawam ananakam. Basta I'm tired na. Agbrektan. Intay! Ni! Ay saan? Saan nga kuriday talayat mo? Ato, agpirma ka iti kasuratan. Ha? Kasuratan na mangibagbaga nga agbrektan. Sige, sige! Agpirma ak. Ngem iti maysa a kondisyon. Anya dayta a kondisyon? Aramidem daytoy a kondisyon kao. Apay kitin asaan? Basta masinaan kan. Tanabanog tila payag kon di takas la armalite ang hiwat mo. Sigurado ka Sure na sure! Ha? Anya ti kondisyon mo? Rikusam ti intero a barangay. Taipukaw mo nga iwaragawag ti panangisinamon kanyak. Anya? Maaramid mo? Wano saan? Ay, ni pa anagmit. Awan ka din sa bali a kondisyon. Ha? At dapay may sa a kondisyon ko. Dua ti kondisyon ko. Kat agpili ka, no anya ti kayat mo. Tay may sa, mapan ka iti istasyon ti radyo. Tay announce mo ti panangisinamon kanyak. Anya? Ay, saan batin Dito'y latan barangay tayo. Ay makamu ka! Nga masapol at isurat ko laeng iti papel ti ipukaw mo. Naawatam? Ada pa isurat mo iti papel? Wala. Kondisyon nga raw. No di mo maaramid ti kondisyon ko. Awan ti mapasamak asina. Sige. Di talaang aya. Dala ka laang mat nga agrew. Wano agpukaw. Sige. Mayatak banag. Marikwanang, ang siram man to'y puzzle dito'y cellphone ka. Jak mo't la makaalalisan. Level 1 pa lang ti ayan ka. Jak amo ti sumbat na. Nan, kita akman. Ay na, naglaka! Dug! Ay, naglokon. Dugmot lagayam. Talo lalitra di mo amaw. Adamot ti Claudita, adaladawan ti aso, di dog. Ay, dahito nga'y sumarunaw. Anya nga'y... Ni Kapitan. Ne, addan sa rasyon nga iayab na maray. Tinggan niyo ti ibaga. Ne, adamot karato lang igkaman na. Kabaranggayak ita. Tinggan niyo ti ibaga. Na, Tinggan da. Ne, di na magla-ibagan ti kaya na nga ibaga. Tinggan da. Kabaranggayak ita. Darasam nga ibaga, Kapitan! Matuukan kamay! Basta gangganda. Dada ibagak kada kayo. Kabaranggayak ida. Dingganda. Diyos ke. Tila insursurat ni Banang ditoy. Kasanungay nga ibasak na gitay. Anya betin da siya Banang. Ngam dujak ibasa. Di namut kayat ti makisi na kanya. Kasano na ito yun ngay? Anya nga ay inteng. Nagbayag ka nga agsaudit ha. At dagayam ija tiburangan na bakit? Sursurutin na. Well, Da- sursurutan ka.
Nangata dyan niya sa askaw. Kaya't mau ti makisina kanyak? Wano saan? Ay, kayat ko siyempre! Ha, ibasam nga ruden dagita Awan surok, awan kurang. Ewan! My goodness, kit di. Kabaranggayak ida! Sina ako ni Banang nga asawa. Tadyak maanusan ti kinagagat na. Jak maanusan ti kinasingpat na. Ay, just kikit di. Yamatan. Ituloy mo, intay. Ituloy ko akastoy. Sina ako ni Banang. Tadyak maanusan ti kinadungo nga asawa. Asikaswan nak. Ilutlutuan nak itinaimas asidak. Agam jakon maanusan data. Iso asina akon tinapintas nga asawa. Ket tinumero uno ang makagapaw. No apay asinaak ni Banang. Ket adda babae. Ay, just ki. Tilain sursurat na Banang. Inulit-ulit na pa'y. Adda babae! Kabaranggayak ida! Adda babae! Nangagyaw sir pulis. Ison na mismo tinangibaga nga na babae na. Iso nga idarom ko na nga asawa. Pulis? Banang? Kapitan. Apa nga da pulis? Ha, pusasanda ka. Tadakat nga ron babae. Anyamutan? Awan ti kastoy asaritan! Ha? Delikado. Day tati maganap mo ang mangisina kanya. Banang, anya ka mutan? Saan ka kumamit akasta? Sinaan na pa'y? Wano sa anay. Saanin! Saanin? Di kan sinaan. Ha? Sorry ka din Pasensya kan. No sina ti bagbagak. Sorry dungaw. I love you mat talaga kan. So please, forgive me. Ay na, Kapitan Aya, kas kailangamin ubing iti kas tangar aramidan nyo. Mapagsaritaan mat itinasaya at awagas ti saan nyo apag kinaawatan kininana Banang. Saan na aday tapanagsina ti solusyon na. Ala sige, ditam tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Kagawad, gumatak man iti assign. Na, asin laang ti impagatang ni Antem. Wan kagawad, awan ka nung amin kwartada ita. Isong agsidada kini uncle ko iti assign. Ay, makapa-high blood mo't day ta si daenda. Ay,
Oy, nanatuyang! Papanam! Di mo aya makita da ito awit ko adakkel amalukong kwaraw. Ha? Pangipanam iti dayta. Inak padiguan ni Maribanang. Anyangay dayta ipadigawm. Adobo amano. Sigay, inakaw. Ha? Gumatangak pa'y nga taya iti asin asidaan da angkel ka na antay. Kat addamatan ipadigo ni nanatuyang. Ilabas-labas na pa'y dito tersenak. Kasla kayat nakapaapalan. Na? Apay nga rod nga agkusilap kayo ngay. Siyak ti kasit ga nakaroba ni Marituyang. Apay nga'y adinak padigwan. Inlabas na pa'y dito tersenak. Anya ti kayat nasawan ngay. Ay, una yan. Nagbayag mo ni Kuwarog ang gumatang iti asin. Na. Hoy! Inteng! Ay! Sana pagturugan dito'y lamisaan. Agur-urok ka matay. Awan batin ay mas amasida. Kasano nga ang mga anak? Ay, urayom ajay asin. Nagpagatang ka ni Kuwarog. Sa nga kilo nga asin, dyan pagatang ko. Nagadun? Ay kat, si daan ta inton bigat kan iti sumaruno nga aldaw. Na, sino day taag tok-tok-tok? Irana na paymet nga raw na panangan. Mabiit laang. Hey, naimbag ngal daw mau Maribanang. Ay kastamot kan ka, maray. Umay kayo padiguan iti si daan nyo kin ni Kapitan. Oh, awato mo. Ay na. Ay kalutluto Wun maray, puro Ay, na. lasag dayta. Ay na, nagsayaat kan Marituyang. Umayak tumanen agpadigaw. Sige maray, indakaw. Ay, agyamanak iti da ito nga impadigom Inton sumarunumanan. Bye-bye, maray. Ay, nagsuga ka. Numasabsabat munto ni Marituyang. Ag-thank you kakenkwana. Tapi nadigwan na ka itinaimas asidaan. Nasingpat gayam ni Marituyan. Intednan sa amin kadatan. Imbis asidaan da ko ma. Inal daw kumakit ti akastaan. Ay, saan mo't amabalin Di ka mabaen. Sa nabali at ag-thank you akmot iti mamin 6,000. Na Ay, aguray ka. Apay nga awan mo't ni Kuwarog nga agawid. Ayan nan nga itay impagatang ko nga asin. Na. Ay, nalpastan anangan. Ang di pa'y nagsublay. Sige, tainak man damagan ka ni Marikwanang. Marikwanang, imbay ka di gimatang dito'y tersenam ni Kuwarog. Wen, imay itay ngam imbabawi na magtagatangan na kuma. Ay, isumot lagayam adimin na uray. Ay, itay pa'y lang nga urayan mi kay. Nakita na ngamin a pinadigwan na kayo ni Marituyang itinaimas asidaan. Iso nga imbabawi nan tigatangan na kumanga asin. Na, apay nga imbabawi na, kat kasapulan mi mati asin. Ay, ammo apay nga yakas dyan ni Marituyang. Na, apay aya. Gumurguraken kwa na. Sika, padigwan na. Angam siyak nga asidag akaruba na. Di nakpay pulos padigwan. Di nakapinadpadiguan? Saan, Mare? Ha? Kati pa kasurunak. Ilabas-labas na dito'y tersenak ti ipadigo na kada kayo. Kat no dagdamag kang kwa na. Pigsaan na ti sungbat na. Akaslay pangngag na pa'y kanyak. Kasta aya. Ha? Sa bagay, makasidaak matlat na itinaimas. Nga uray di nakpadigwan. Papanam, nanatuyang. Ay, inak manen padiguan da uncle mo kan antime. Ay, nagswerte dan. Inal daw mun samot idan na padiguan. Hey, win Kuwarog. Apay ngay adita ka amag na. Win tapno labsak di tersena ni Marikwanang. Hey,
adda di tatersina na. Adamay. Ipakitak manin apadigwak da kapitan. Ay, kas lapas pa si katam ni kagawad ko anang Hey, talaga nga iranrantak nga aramiden day tao'y tapno ag sakit tinakam na. Ay! Kas tagayam. O sige, Kwarog, panawan kan. Ay! Sige. Magmayatag merienda dito tersina mga kagawad. Nay, taape anak ko nam tikas tapal Nagpreskaw. At dagayam ti kay kayo itaglawlaw. Iso apresko. Nanatuyang. Nanatuyang! Papanam! Ay, di tabalay da kumarik abanang. Inak man padiguan ida. Na, talaga nga igagagara na nga ipangagkanyak Litson da ito ipadigokin ni kumarik abanang. Apay ngay sulat ipadigwan niyo. Pati kumaan ni kagawad ko anang, takumari yumait. Yak kayat apadigwan dagiti na imot akarobak. Ay, saan lang? Makasidak matla iti litson nga oray di nakpadigwan. Sige aglayo na ka, tanay makaungatan ni Marikwan ng... Di nakawag-awagan iti Maray. Aga apa kailan no kasta kagawad? At, jak ammo di tabak bakitan no apay kasta ti bagbaga na kanyak. Nay, adda ni Kapitan taadda da ito chinilas na dito'y ruangan ti balayda. Ay, agtokto ka. Oops! Na! Inururay ka talaga, Maray. Amok nga umay ka agpadigaw. Ay, sus! Agtokto ka kumapayla ang Kapitan. Lino katamutan adagos tiri daw yan. Yawat bunday ta nakamalokong ta. Ay, na mabisina ko na, sus. Ayan ngay ni Maribanang, Kapitan. Kwa, ay nagpailay. Iso asyak lang timang sida iti impadigaw. Ay ibagam tungarod a pinadigwang kayo manan, Kapitan. Masapol ama-amuan na? Ay kat siyempre, masapol nga ibagam kan kwa na. Sige, ibagak to. Into sumangpay. Ay, nagaduti ginatgatang mo agamit yun dito balayo, antay. Dagitala ang matbaso, kas kada pinggan. Tanay, nabuong amin na dagiti pinggan may kani uncle mo. Ay, kas tagayam. At dapay pagigadan Kwarog. Ha? Ginmatangak ta nakasale nga men. Buy one, take one. Iso ginmatangak kon. Ay, kukuwak man nga ron tayo tamay sa antay. Sige, alaumon. Agawid kamutan. Tanay, maluman. Wanantay, kat agyaman na. Kwaraw, anya ngay tiginatang ni Antim ijay ilay. Ay, ado kagawaan apang kusina. Kas kumakadagiti basbasaw, kan pinggan. Day talaan. Ay, agdapay gayang pagigadan itinyaw gaginatang na. Ay sus, nabayagan ngagbirbiro kak iti pagigadan itinyaw. Nakagatang ni antay, nalakakanaw. Ay, inaktuman buludan. Ingkakat gumatang nga nalakamay. Kayat ko nga ron ti bumulod. May mayat ti bumulod, taawan igatang kaw. Apay nga min aya, Marikwanang, takas la gumurgurakan ka ni Maritoyang. Basit laba nagtipanggurguraan na kanyak Maray. Ay, anya ngay dayta. Ay, jakla pinabuludan iti batya. Dayta laeng. Kasano? Kakaiso na batyak dayjay. Paglablaba ak nga ron, bulodan na pailaang. Apay, aging gangata itakat awan pay latibatyana. Awan siguro Nalakala ang matibatya. Wan nga ron Iso ajak pinabuludan Idi kwan, di mo't umay gumatang dituyay. Ken, di nakamutan padigwan. Wan, si kalaangan ti padpadigwan na. Aguray ka. Anya nga tamot ti kayat na abuludan kanyak. Ay, sapay no saan ang mapagustuhan ka, gumura.
Unay metten ni Marituyang. Kusi-kusilapan na ka. Kasla kanyak. Awan ati mabulod na kanyak abat siya. Tamay may salaang matibat siya me. Uray po utom to'y kunak mare. No saan mo ang mapagustuhan, guraan na ka. Nay, si kamot gaya Marituyang. Wan maray. Umay kuman buludan di pariyok ma. Jay pagprit-pritwak iti tuyo. Wan maray. Kwa mare, kakaiso na aparyok ko dayjay. Sige ipabulod ko kan ka. Isublik mitla adagos, maray. Sige, mabiit lang, tayo nakalaan. Ano jay mainala ni Marituyang dito balay dungaw? Binulod naman tay paryok. Awan nga paryok na aya. Jak ko maipabulod, tawan ti pagpritwak. Mabainak mat, takanayon nga agpadigaw. Una, pabulod ang latan. Tapno padigwan na talata. Sapay la kumaa, ta isubli na adagaws. Saan nakalata apampansinan ni Marituyang, Maray? Di uray saan? Bibiyang ko kumangay, mabiyagak nga uray di nakpansinan, mare. Wen matkit di Amom, bimulod kanyak iti paryok. Dayta, mangrugin abumulod-bulod kan kamare. Kuna nangarod nga isubli na adagaws. Ang makalawasan, di na pa insublay. Ay saos, kukwanan day jay mare, idulin nan. Ay, saan kumamot Awanan ati pagpritwak iti si daon mi kan ni Inteng, no di na isublay. Ay sos, awanan ti paglutwak iti ginisa nga ugot ti sayute. Kwarog! Apa yan, tay? Ingka man alaan dya binulod ni Nanam Atuyang aparyok. Wanan, tay. Ibagam, akasapulak unay. Wanan, tay. Darasam Nanatuyang. Umay ko kanu alaan jay paryok ni antik abanang. Adaya mat binulod ko aparyok ni antay. Adda kanu umay. Anya tila nga di aparyok na. Pirmi kauguging. Anya pay. Kauguging latta. Ayawan. Agbibisina kayamat nga agbulod iti kaugoging aparyaw. Ha? Sige. Inak nga ruday. Wan, ibagam kan kwa na nga awan binulbulod ka. Amangan no sa balit ibimulaw. Awan kanumot binulod na aparyok yaw. Agong ungat pa'y di imbagak. Anya. Imbagak pa yun tila nga jay paryok yaw. Imbagak akauguging. Kait, dinalat ta inted. Awan kanumot ti binulod na antay. Ay, pudnon sadya imbaga ni Marikwanang. Di na amo nga isubli ti binulod na. Pabulod ang lata ka din may agbulod. Tapno agpadigaw. Ay, sana mabalain. Jay tupay paryok ko, di na pa'y insublay. Anya? Makabulanan ijay balayda, ang awan pa'y laeng. Ay, kaalaanin Imbaon ko nga ron ni Kwarog, ngam di namat inted. Ay, sikan, timapan mga la mismo. Ay, una yan. Siyak pa'y itan timapan mangala. Rombang kuma nga iso timang isublay, ta iso tinagbulod. Apay, Marituyang. Umay kuman buludan di kagatgatang apagigadam, maray. Bumulod ka manan. Wen, maray. Nadamag ko nga may nga dakabarbaro apagigadam. Wen, adda nga agpaiso, kabarbaro talaga. Bulodek man, maray. Bumulod ka? Inton kwan, di mo amo nga isuble? Ay, di mo pa insuble dyan pariyok ko Aywan gayam. Bimuludak gayam iti paryok mo. Inalam ko mamutan Ay, buludak pa'y adi pagigadam.
Anya, ay unay kamatan, Maray. Oh, apay maray. Ibagamlaeng no di mo kayat nga ipabulod di pagigadam. Talaga asaan ko nga ipabulod. Di mo mat ngamin amaw ti agisubli iti buludam. Pinadpadiguan kayo kin ni Kapitan. Ita, di nakpabuludan. Ha, ibuy-buy mo pa'y gayam ti inaramid mo a panagpadigom, ah? Ha? Ha, ala, ingka bumulod ka ni Marikwanang. No, pabuludan na ka. Ha, saan ka apabuludan? Aging ga iti di mo isublay ti paryok a binulod mo. No agbulod ka, rumbang nga amom nga isublay. Naawatam, Maray? Ay nanatoyang, no nalaing ka abumulod, rumbang analaing kamat nga agisubli. Kun saan ka agumurgura, no saan da ka apabuludan. Madi ti kasta nga ugali. Hala sige! Ditan tinaggibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipot iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.